Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagыбыз Muddassir suresi eken. Estağfirullah. Ya eyyuhal muddassir. Muddassir degeni tüşekке orolup jatkan degeni da. O tüşekке orolup jatkan adam. Negizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday vahiykelerden burada denizin ısına çıkıp, temperatura çıkıp, anan uyga kirip tüşekке orolup jatıp alatlar çünkönüp. Şontup Peygamberimiz tüşekке orolup jatkandan keyin anan şol ayat düştü. O tüşekke orolgan adam. Kum fa anzir. Sen jata berbesden turdagın kavmdy, ümmetleringdi eskertkin. Azaptan korkutkun. Wa rabbaka fakabbir. Rabbingdi ululagın. Sebebi hiç bir ululuk Rabbinin ululuğuna jetpeydi. Wa siyabak fatahhir. Kiyimingdi tazalagın. Kiyimge najasat bir bulğanç nerseler juup kalbasın. Je bolosun bul jere kiyimingdi tazalagın degende maksat Araplar köyneklerini uzun jerge çoğaltıp südürüp kiyip jiretkende. Oşondoy kiyimingdi uzun kiyvegin. Jerge tiyip жүрсө, jerde arqınına sattar bolat, kiyiming bulğanıp kalat. Qısqartıp, qızılaştan joqarı qılıp kiyip жүрgün. Varruz zafahjur. İplas nerseler taştagın. İplas nerselerden maksat bul but. Buttары taştagın, butların aldıga barbagın. Al sen tuğandırın, senin kavmin butların aldıga barıp sıyınsa dele, sen alarga koşulup butun aldıga barbagın takır. Ve la tamnun tastaksiru. Sen birdeke biröge bersen mildet kılıp, anan köptü talap kılbagın. Misal biz biröge birdeke bere turgan bolsak, şunu bir paydası tiyip kalat, jeke ötüp beret degen niyetmen beremiz da. Sen anday kılıp berbegin. Haliselillah bergin. Anan birdeke ümit kılıp turgan berbegin. Je bolsam sen bir kişineke bir sowap iş kılsan, al kılgan sowap işingdi köp dep sanabagın. Sebebi bizden kança tünükün taadi ibadat kılsak dele, bul bizge azlık kılat. Misali başımızda törölgönden başlap jeriye koyup sajda kılıp, ölgüçe kötörösek dele, Allah Taala'nın iki közünü bergen, bizge iki közü salamat kılıp köre turan kılıp berip koyuptur. Uşunun ivaziga ibadatları jetpeydi. Oşonun üçün kılgan ibadatlarını sen köptü besep tevegin. Vali rabbika fasbir. Rabbine sabır kıl. Rabbingden sana buyrukları var, buyruktan atkaruğa, tiygan nerseleri var, alarga, atkarbaska, ança-munça bale kırsıkları var, oruları var, alar kelip kalsa sabır kılgın. Allah'tan körüp sabır kılıp oturgun. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Surnaydı ikinci jolu üylöngöndü. Naqurda bu jerde oşol müyüz deytat. Müyüz İsraf aleyhissalamdan oğuza qarmap alıp Allah Taala'nın buyruğunu kütüp oturat jaralgandan beri. Oşol birinci üylöngönde barık nerseler ölüp jok bolat, ikinci üylöngönde qayra tirilet. Oşo ikinci üylönüp el bardığı tirilip mahşarga toptolgan wagtda فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Al günü öttü kıyın gün bolat, öttü oğur gün bolat. Sey mahşarda bardığı adamlar toptolgan bolat, bardığı jalaňaç bolat, üstüde gün 40 metr ıldy düşüp, gün ısığı tiyet, öte kıyınçılık, adamlar teriге batıp, suusap, kıynap jatkan wagt bolat. Alal kafirine gayru yasir. Kafirlarga oňoý bolboýt. Kafirlarga ötele kıyın bolat. Sebebi kafirlarga жаңадай terlerine batıp kalat, üstlerden gün ısıtıp küygüzüp turat, bardığı jalaňaç bolup olturat, kitepler sol jagdan berilet, şunday kafirlara kıyın gün bolat. 40 gün oşol jerde kıynalıp jatışat. Kafirlarga jеңil bolboýt degen işara bolup atat, momindarga jеңil bolat inşallah. Momindarga oşol 40 gün, 40 jyl bir namazda okuyan wagt ötüp ketet. Misal bir namazda 5 minut okuy turgan bolsak, oşo 40 jyldyk kıyınçılık 5 minutday wagt ötüp ketet momindarga. Zarni ve man halaqtu vahida. Koygun anı maňa. Munda maksat Valid ibn Mughira. Bul eň bir peygamberimizin katуу düşmanı bolgan
ошол Валид ибн Мугираны мага коюп койгон. Бул өтө пайгамбарыбызга душмандык кылып, өтө пайгамбарыбыз кыйнайт. Пайгамбарыбыз өтө кыжалат болгондон кийин Аллах Таала айтып атат: "Аны мага коюп койгон, анын жазасын мен өзүм берем. Халакту вахида, мен аны төрөлгөндө өзүн жалгыз эле жаратканмын. Атасы болгон эмес, баласы болгон эмес, тууган ургу болгон эмес, өзү бир жалгыз болгон. Аны бүгүн болсо эми байып, текебирленип атат, анын жазасын өзүм беремин" дейт. Ва жаалту лаху малам мамдуда. Ага мен шундай малды, дүнүйөнү, мүлктү бердим, көптөгөн байлыкты бердим. Ва банина шухуда, көптөгөн балдарды бердим, 10 баласы болгон. Каерге барса балдарын эстеп алып, сөзүн өткөрөт эле, күбөлүктөрүн өткөрөт эле, көпчүлүк болуп туруп. Ва махатту лаху тамхида. Ага бу жашоонда өтө эле көп жеңилчилик, жыргалчылыкты өтө көп бердим. Кенен бердим. Сумма ятмау ан азид. Ал дагы эле үмүт кылат, мындан да көбүрөөк берсе экен деп үмүт кылат менен. Калла. Жок болду. Энди ага мен башка бербеймин. Шунчалык бердим, мен бергендигимди билбеди, шүгүр кылбады, эми башка бербеймин дейт Аллах Таала. Иннаху кана ли аятина анида. Себеби ал биздин аятка, биздин Куранга тоң бойнук кылып, Куранга ишенбеди. Курандан качты, кафир болду Куранга. Са урхиқуху сауда. Аны тез арада дозокко саламын. Сауд деп ошо дозокто бир тоо бар экен. Оттон жасалган, темирден жасалган бийик тоо. Ошо тоого мажбурлап периштелер сүдүрөп чыгат, кайра түшөт, кайра чыгат, кайра түшөт. Анын азабы ошондой болот. Темирден тоого, оттон болгон тоого чыгып түшүп кыйналып жүрө берет. Иннаху факкара ва каддар. Ал ойлонду. Ошол ойлорду жүрөгүнө жайгаштырды, тагдырлады. Ал дегени бир күн ошол Валид ибн Мугира кафирлардын алдына келип алып, силер Мухаммадты шаир дейсиңер, акын дейсиңер. Анын бир ыр токканы, ыр жазганы, акыны кылган көрдүңөрбү? Жок. Силер аны жинди дейсиңер. Жиндилик кылган көрдүңөрбү? Жок. Силер аны төлгөчү дейсиңер. Бирөөгө төлгө ачканын көрдүңөрбү? Жок. Дегенден кавм Курайш эли, кафирлары, анда сен да бу сөзүңө караганда сен да ушу Мухаммад диниге кирген окшойсуң да деген. Дегенден бул ойлонуп калат. Ойлонуп эмди не деп дагы жооп кайтарсам экен деп, ошентип ар кандай ойлорду оюна келтирди. Анан айтты, бул сыйкырчы деди. Жок, шаир да эмес, акын да эмес, төлгөчү да эмес, бул сыйкырчы деди. Көрбөйсүңөрбү, сыйкырлап элди атаны баладан ажыратат, баланы атадан ажыратат, туугандан ажыратат, ушинтип өзүнүн динине тартып кетип атат деп шундай деди. Факутила кайфа каддар. Аллах Таалага ланат айтып атат, ланат болсун ага. Кантип шундайган жаман ойлорду ойлоп жүрөгүнө жайгашты ошол ойлор. Сумма кутила кайфа каддар. Жана дагы ага ланат болсун. Кантип шундай ойлорду ойлойт. Аллах Тааланы жок жерден жаратып, шунча байлык берсе, шунча акыл эс берсе, дагы ошондайган жаман ойлорду ойлоп атат. Сумма назар. Шул сөздөрдү айтып туруп, анан коомуга бир назар салып туруп, сумма абаса ва басар. Бетин тырыштырып, ва басар, пешенесини өтө эле тырыштырып, сумма адбар, кайтып кетти анан. Вастакбар. Динден кайтып, Пайгамбар салламды элчүүдөн такаббурланып кетти. Фaqala in hada illa suhri yusar. Кетип атып айтты, бул сыйкырчы деди. Мунун сыйкыр өтө таасирлөөчү деди. Сыйкыры өтө таасир күчтүү. Сыйкырлап атаны баладан ажыратып, баланы атадан ажыратып, тууган урдан ажыратып коёт. Бул сыйкырчы эле деп кетип калды. In hada illa qawlul bashar. Бул Куран адамдын эле сөзү. Бул Кудайдан түшкөн сөз дейт, жок андай эмес. Муну мурдагы адамдардан үйрөнүп алган сөз деди. Sa uslihi saqar. Аллах Таала айтып атат, ошондуктан шундай жаман ойлор, жаман сөздү айткандыктан муну мен сакар дозокко киргиземин. Сакар деген дозокко саламын бул.
Valid ibn Mughirani deydi. Ve ma adraka ma saqar. Sana emne bildirdi Sakar'dı. Sakar'dı bilesin göz al. Kanday ceman kattu dozok, ısık dozok dedi. La tubqi ve la tazar. Al Sakar degen dozok denede hiçbir etni kaltırvastan ve la tazar tamırdı kaltırvastan bärini küygüzüp şılıp jok kılıveret ertip dedi. Lavvahatul lil bashar. Al dozok terinin sırtından küygüzüp başlayıp, terini küygüzüp taşlayıp. Oşonduktan kafirlerin terisi dozokta 3 günlük jolçoluk kalan boladı. Oşonu al dozok küygüze turgan dozok ot dedi. Alayha tis'ata aşar. Al dozok şunday dozok anda 19 perişte var. Al dozoktu teylewçü, al dozoktu işlerini atkaroçu 19 perişte var. Ve ma cealna ashaban nari illa malaika. 19 perişte var degende kafirler bir palvan kafir bar ile aytdı. 19'la perişte ola turgan bolsa men 17'sini jıgamın dedi. Kalgan ökövüne seler jıgıp berseňer men 17'si küçüm jetet dedi. Al dozokta periştelerde bir jaktyk kılıp çıkıp ketebiz dozoktan. Korkpayla koygula dedi da. Şunda Allah Teala aytып atat: "Ve ma cealna ashaban nar illa malaika." Jok. Alar oyloy turganday, alar jıga turgan, alar küç jette turgan adam emes al dozoktun periştesi. Alar dozoktogo kızmat kılgan perişteler, alar Allah Teala'nın periştesi. Al kalaverse birli perişte dünyonu odarıp salat. Al kayakta küçücesin al adamların dedi da. Ve ma cealna iddetahum illa fitneten lillezine keferu. Al dozoktun periştesi 19'da da biz aytıp koyduk. Bul oşo kafirlarga fitne boluş üçün. Kafirlardı azgırtış üçün. Kafirlaran öz aralarda söz çıkarıp nimege 19 eken, nimege 20 emes eken, nimege 17 emes eken dep arkanday sözlerdi aytıp özleri çadaşat. Oşon üçün bul jerde men sanını aytıp atam deydi. Liyastaqinallazina utul kitab. Jana kitap berilgen jööttör bular anlık aykın işenişleri üçün. Sebebi Tavrat'ta da 19 dep yazılganda dozoktu periştesi. Kur'an'da karasa Kur'an'da da 19 dep yazılıp turat. Demek bul dele Allah'ın sözü eken dep anık biliş üçün şu 19'da aytıp atamın deydi Allah Teala. Ve yazdadallazina amanu imana. Jana şu ahli kitaplardan imanга kelgenlerдің imanı küçöýüş üçün 19 dep aytıp koydum. Seybaların kitabında da 19 degen san var. Kur'an'da da 19 degen san var. Ökö bir-birge dal kelgenden bular imanı küçöýüp, imanı bekemdelet. Ve la yartaballazina utul kitabe vel mu'minun. Eme al Tavrat'ta da 19 bolgandan keyin, İncil'de de 19 bolgandan keyin, Kur'an'da da 19 bolup atat. Bul keyin oşa kitap berilgen Yahudiler, Nasaralar, jana mu'minler hiç kanday şek şüpha kılbay kalat da. Demek tuğra eken, ököten Kudaýyň sözü eken dep işenip kalışat. Ve liyaqulallazina fi qulubihim maradun vel kafiruna maza aradallahu bihada mesela. Jana jüregidögi oru varlar. Jüregidögi munafıklık, şek bar kafirlar. Jana kafirlar aytışat. Allah Teala bul 19 degen sandy nimeni kalady eken dep ar kanday sözge, ar kanday oyga barışat. Oşontup alardı azartış üçün şu sandı aytıp koydum deydi Allah Teala. Kazalike yuzillullahu men yasha ve yahdi men yasha. Oşol Allah Teala'nın Kur'an'ıdağı 19 periştege işenip iman keltirgenderdi Allah Teala hidayet kılganday. İşenbegenderdi adaştırıp kafir kılganday ele Allah Teala kalagan bendesini hidayetga kirgizet, kalagan bendesini adaştırat. Allah Teala özünü kalawsunda. Ve ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Bul Allah Teala'nın askerini hiç kim bilmeydi. Dozokta kança askeri var, asmanda kança var, jerde kança var, anın sanını kançalık ekeni hiç kim bilmeydi. Bir gana Allah Teala özü gana biledi. Ve ma hiye illa zikra lil bashar. Bul jerde oşo dozoktorun atı biri Sakar degen dozok. Sakar degen dozokka kafirler kirgizemin dep Allah Teala atayını aytıp koydu. Bul adamlarga nasihat bolsun, ülgü bolsun deş üçün atayın oşo dozoktun atını aytıp jatkany.
Vallahu alem bissavab. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin.